Umuryango mpuzamahanga ushinzwe kurengera uburenganzira bw'ikiremwa muntu Human Rights Watch ubungubu iri gushinza ihuriro AFC Alliance Fleuve du Congo n'umutwe wa M23 byishyize hamwe kugira ngo birwanye ubutegetsi bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo kwica abaturage babarizwa mu bwoko bw'Abahutu barenga 130. Umuryango ukoranira uburenganzira bwa muntu Human Rights Watch uvuga ko wakusanyije ibimenyetso bigaragaza ko inyeshyamba za M23 zirwanya ubutegetsi bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo zishe abasivile nibura 140 mu kwezi gushize, ndetse ko abishwe bashobora kuba barenga uwo mubare. Iperereza rya Human Rights Watch rigaragara rishimangira ibirego by'umuryango w'abibumbye ko M23 yakoze itsembatsemba mu kwezi gushize kwa Nyakanga, uvuga ko yishe abaturage abantu barenga 300 babarizwa mu bwoko bw'Abahutu ifatanyije n'ingabo z'u Rwanda. Ati ni mu gihe hari gahunda z'ibiganiro bigamije kugera ku mahoro bigirwamo uruhare na Amerika ndetse na Qatar, u Rwanda na M23 bahakanye bivuye inyuma ibyo birego bya ONU. Ntacyo M23 na leta y'u Rwanda bahise batangaza kuri iyi raporo nshya ya Human Rights Watch. Ati iryo tsemba rishinjwa M23 ryaba ari kimwe mu bitero byiciwemo abantu benshi cyane bikozwe n'izi nyeshyamba, nubwo hari gahunda y'amahoro igamije kurangiza intambara mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ubwo bwicanyi bwo mu kivunge buvugwa ko bwabaye mu bahinzi bari mu mirima yabo mu gice cy'ihinga itera. Ati bigaragara ko bwari muri gahunda y'igitero cya M23 ku mutwe witwaje intwaro wa FDL ugizwe n'abo mu bwoko bumwe bw'Abahutu nk'ubwabo bishwe. Umutwe wa FDL urwanya ubutegetsi bwa Kigali ukaba ukorera mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ati Human Rights Watch ivuga ko ubwo bwicanyi kuri abo bahinzi bwabereye mu byaro nibura 14 hafi ya parike y'igihugu ya Virunga. M23 yahakanye yivuye inyuma ibirego byo muri raporo ya ONU, ariko Human Rights Watch yavuganye n'ababibonye bavuze ko koko byabaye ko abagabo biciwe mu mirima, ko abagore benshi n'abana bashorewe bakajyanwa ku mugezi bakahicirwa, ndetse ko ubwo bwicanyi bwabereye mu gace kanini cyane kurusha uko ONU yari yabiteganyije cyangwa se yabipanze mbere, kandi bukaba igihe kirekire kuruta icyo UN ivuga. Nyuma Human Rights Watch yavuze ko ubwo bwicanyi ishinze M23 bugaragaza icyuho kiri hagati y'ibikorwa by'amahanga bigamije kugera ku mahoro n'ukuri bw'ibyo abasivili babayemo mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Nkomeza gushimira we dukomeza kubana hano kuri ocimum TV show. Reka twongere dusubire mu kanya n'andi makuru agiye atandukanye abarizwa hano muri aka gace dutuyemo k'ibiyaga bigari.